Ia sexta-feira, Komunidade Filipina iha Timor-Leste halibur malu ia jardim motel dili, hodi deklara ba público katak sira se foi apoio total ba Governu Timor-Leste nia Adezaun ba ia Organização Regional Association of Southeast ASEAN Nation. Diretor Things to Come Mission Association Timor-Leste Aaron Arsino Hateteng, cidadão Filipina na behela ia Timor-Leste iha unidade no halibur malu, ia lorong especialidade o insato Apoiu Timor-Leste ba processo de desenvolvimento. Ema Filipina ni behela iha Timor durante tinan hira unay nyalaran, ami iha unidade ni be agora, ami halibur malu iha fatin idane, loro ni be ke espesyal ba ami hutu, hodi apuya makas ba Timor-Leste na saunian, no ami mos iha forsa hodi kolabora na saunia plano ato say membros iha parte ASEAN yan. Agora mos ami may halo idane hodi apoyo makas ba Timor-Leste nia desenvolvimento bauin ba futuro tamban na saun Timor-Leste idane ami iha fiar katak seguras makas in town ami niya kolaborasyon mos ami iha fiar ne apoyo ba na saun Timor-Leste nia desenvolvimento. Nomos agura, ami iha unidade, hodi ami hatoo ba iha mundo tomak, ima Filipina ni behila iha Timor. Ami mos iha direto ato Apoiu Timor-Leste, hodi say membros iha party ASEAN yan. This is my second home. I love this country. This is a peaceful country, so I'm supporting. With me are my fellow Filipinos who are in Timor-Leste, so I'm supporting Timor-Leste, that Timor-Leste will be soon become a member of the ASEAN, since this is a wonderful country. Talks about democracy. This country is a good country, and not only for the Asian, but for the Filipinos, but for all Asians who are in here. So it's my privilege to speak to you now that we should include Timor-Leste as a part of the ASEAN member. Ami hoto Filipina iha ni Timor suporta ho ami hakarak Timor-Leste bele membro ASEAN. Além de Komunidade Filipina na behela iha Timor-Leste most exige ba Tribunal Justiça Internacional ato liberta ex-presidente Filipina Rodrigo Duterte. Komunidade Filipina, hakarak may hato ay amin niya be administrasyon o hiniyang iya ray Filipina nga ato ami hakilar, ami hakarak ato ay amin niya sentimento, ami hakarak ato Lori Filafali amin niya former president ni Rodrigo Roa Duterte, agora iya Netherlands, iya The Hague. Favorita Lori Filafali amin niya amang. Ita hoto Filipino. Bele Aquilar, ¡viva Duterte! ¡Viva! ¡Viva Timor-Leste! ¡Viva! Neve favor ir a ajuda reza ya minha be presidente o in loro nia celebre nia tinang nia halo nia 80 tahun maybe harai seluk lalu si minha rai favor ir for justiça ma ami Filipina sira nebe hadom ya minha amang government to welcome us here. This is such a great privilege for us to be united as a Filipino citizen. We are here together to shout for PRRD to be released because this is not in their power. ICC is an international court. We already neglected that to be a part, March 17, 2019, to be a part of this ICC. Entretanto, Komunidade Filipina na behela iha Timor-Leste mos celebra aniversário ex-presidente Filipina Rodrigo Duterte badala walonolu iha tinaneng.